Hey. Ngayon daw sinang wag. Ibon ta ba na kami ako may mo may kay. Nakoy mindi. Tingabong tabi sa tabero ayo. Ibon ta ba na nabus may nakoy mi. Hain. Teche may Korobu. Koy man na sinawa ko sa busiya taratagi be akaw kirat tatar. Sa nakaugiran naratataranti nga pong ito. Meron kong makaya po ng bayti na po ako po ng bayti karoy sa tapuarang minanunti nga pong tapos sa iyo ba. Sinabubusi ko pa ko naroni na kahit sinang mga wagin ako nariririn tapos. Sa kahit ako gibugin demewo at marunong o inunta tapos anang tamaro ayo. Kung ano mga kusila na nundong matapo ayo basta ng mga dokon termauli ko na po ko. Sa busi ko nakakabaya the program Mariasan Katoro Kimaria Dosuay. Kakabaya ipain ka pa nagasinong raya kininanuntayan na ninanuntayan nono. Inanunday rin ka pa ninanunti nga po ngayon. Basta na ko yung mayroon ni Yesu ay araw sa kami. Amen. Eh, eh. Test. Test. Eh. Eh. I've stood for the gospel when it seemed I stood alone, and through the heartaches and frustration, I get my focus on the throne. So many times I have recalled the Savior's words so true. If you won't be ashamed for me, then I won't be of you. My proudly stand until I see the face of the one who gave everything for me. So that I'm standing in front of me. Every battle that I fought, wait for memory. I'll bow before His mighty throne. I go down on my knees. The reason that I'm standing
road has not been easy. Any times I lost my way, and so often I have stumbled, searching for the light of day. Circumstances all around me, I thought I surely fall. The whispering of doubt and fear told me you will lose it all. Your body kept me with this amazing grace, and someday soon I have the chance to thank Him face to face. We will join the millions, every kindred tongue and race. When our heroes and our martyrs who died on the breaking sun, we'll all stand together and declare. Stand in front of me. Oh, yeah. Ngayon, kamrapa ano suwero men non tay ayo kaparapura na kora ke benang late da ratay stats nengen na no resiponi no men tagi buntubong no musira tabong ayo ge sabon kapenero ay kanon na program tay ayo na busia raun mane tiata nakanakuha rongrongon to kana yey na kuna rongrong ay po ke to ayo abon spoking kuna no ngayere inang desa na news ya kakanguran tay ayo ke mes nakanakuha na kuna raun mane korapa. Ayete amna ben in Maori kind de karese kai Korobu. Aye happy Sabbath. De sipon dimon an ga kai tau karapamo de aswan naron de metuan nana an tangi na mana kawagin na ko ilan kapani. Ay morali to na ko na kaya makari ka utay pa na mga ila na ba ami tan Maori ke mi church service in de tapong amon tamaro ayo. De ta over the week in nako ay tan Maori na ben taputo wana yon ka wa no ko may pan na amina ya mga ro ko ya Milton na ya mga tan Maori na bay kay kaya yaw katin wan tabe sa yun na kita ni Maori no pun narata waris pun tan Maori ay de ta tirongorong ta na si karakina tu tan ngai dara are kare sa kay de sa tan Maori ngai dan de jakawa de kita de makoron Wellington era na ba porirwa anang mais yan ya karese ka kay narande kay spong yay ka teten samo kan tunga te irawana ba teten matang ya ngai rangan isme kan sana kon tan Maori na te mix na ba yay kan Pilipin kan nararo yay kan PC yay kan de Cook Islands ngai da kan kiripes te
naran ay tara-tara na kung kayo ate nangailan naran agirira nanon agi meme ay bokoran tirin tapes papunya ina bayawak apono po anda taputuwana ariya kina bate ay tena ye activities ya onan spori ningan ay bokoran kan narawak ngana nang bo de divine service ya to ayo na betapon na ko kevin ko na ben ko yaro korak ngkai tawate ay kai it's part of the Christian education again apon dia ina benar ni ko kurwa kina pe pana pun dia in menai pun iroya te raro na pe ke ingan ne monte ka kawa kite the Sabbath school ngi yar kora ye ita pe men nai ka asiro ro ko ga the Sabbath school e para the Sabbath school kina ko na ko na yaus ye payo bukina monte ka kawa kite rin tapes patita yera ko na share ye yam mena yon to the topic are yon de rin tapes ge ye ita pe men nai ka araira kina kon de tero ni ka ispong na program de ispong o wana TV program ye ke to wana de op channel to wana de rangwar to wana na ka yak do to kin o yere ke yo ko men de na activity na TV ye ka TV stations ye ka esa tayo na pangalan si mata ko yon na de op channel o mga relay nakakinin kay awag nga dire rin tapes o yon de op channel nga awag nga na bete pun dire rin tapes na bang yon de op channel ge a relay yare may American ko sa na bay ay inusira ni kay yare na karakin na men na the wayo sa kina bakain na betero may apap si doak inanon na natay na ben mata ko na ba yon de TV ay ko wari rai raki ay punte tapes the wayo na maguri agi about the trainer yak do kin an train mata ni mane te kabo biro te kakaro te katani ay depiri away ta in bibiri ay the Saturday ari ara tapes the wayo nge yamenai yari kana ko men de mata ko ari mata ko yon de tanan TV program ay ya kan kan yo punte tapes te pong Saturday yo ngai era sa ay study the way ngana yung ora irona yanang hindi ako ano na namin apa study read na po kailan G White o ngana rita kin mga deten to the rin tapes coach na ko na po kailan G White inang kura na kami te pay yon de akan tiero ang yanang babsito ay abupusi pa na ko babsito ira dikin tita poria agi to kin train yedan te karang ari bibiya ka to bi ata nabubusin kami pa na ako ng babsito hindi karangari ari po noon ora ke bay bibiya hindi tapes ayan kan ya karaw te akan ako yana kora kin ka ngai musraw anakam kan pun trainee po ni Romi na pare ayo na tapes deswa ampun na kon waki po ni Romi ayan na sikukuray pa tinanong waki ni campaign ni yon de temena apun enangin na to apun waki na bangkay the one na people ni man manangaw at roko temen na mayor Syria I ran na program ya Milton at the program ya kangay live to 100 ya ko na meo pa na ko te bu am di gigi ya karawana program to waya inang hindi waya ya combine the service ya na Milton ran churches in gaben ya aro ko ni kaya te tera de mena to one on a week to why you run na program ayo angay tikara pa iro ko na begi ya boni dia na mana wala te men dana ba ni ka ayam mo na ben backslide ge ayo ko bana ngi yero ko ya no ria ya nang ni angay na bangay ya ta uro ngay na ba nang mga papsito te yung ngora de menari yang ana kam siege on the online kam na kon te mena ka ngay live to 100 ay na ko sa pa to wala na may bukon de kita boy kanang na babagi miyaw ya kita boy lo malinda gi kain di spong gi yari akaro wagin list town to kora ke ba yari imenak de menari pa denan blue zone gi ta boy asen ko pa awam tay ka ababagi miyaw ya to wala Yokinawa isapan gi ay to wala kan lo malinda ani yata po kain di to kora ka akara gi ani akawa kinakiyay awar guru ko meaw yo ante meaw ra ina ka yo ante bubuagi abugin dira ti amarak ata kamerungi
open the rita kina bento community aning the maro yari ay kay bay ka nang kakawag as nakatayo na ben geki yakina ng maguriya ang kay yan yan ako ngayon na beti tinan Bible study yan Milton ay kukuray pa mano warte men nari ya kay na ya ira bukan tawag ko bang game na kay ay na ko ay ano ko tuware buna ge ang kay yan ang kami to ang kay ge ito ngay nasi papunta taro ito wow ge nasi panuro ito ge ito sikoy para pun nam tara ni boniro ge ye am dinedine emena inanon paim ge yaki mena nga yaw dinede to adrine inanon pa woi bukim paponi bukum ta ina ko ge ngayara ngai dai kan temani na ko siperendo awara dinedine ngai siperendo ko ni ga dire nda ba sayo ko ni meiro ra ge te to wana na barawa ki ge nare karesa ari nari poriru spopota ki mu in the church sakin ka to a week na spota kin nari sakanga itu week ayo spota kin na marak penin ngota ki te marak ko kona na ngota kana mania ki kana mo ke esie de lanchi ari ke ongin te marak ay bonde vegetarian na bani ka pane ke yare the week ari mu ina mga tonak na ya boni ka kanona te program mari nanon te church ari ke e poti amara ke poti ka dia kametiani ni ode de wa yode ye ana kon garawati outreach yode mari akate yani kamina ina anata pete be yara koraki ma tetai yon tetai ke itera roi wewa start the program e poti buina e mana ko te bana ko dedra dire tabes ge ayare kanga bunda o gavina ko ira ni kapen sinapen ni ke yak tetai ya ko nanta tani ngai rake yare menau menai kai ya musik pa sapun sakasuko ba ya menana kai to kona ibugiate ato kona poni bukin na rarita ki ngai rai ka entero kamna pariki naron de busmai inang ini kukuring kai mga dinna ko ibukon na mi wakin tayo ana pe bayre de so kan na mga rokona pe kai God bless you all. Ngayon, skarabate, durong-rong rin man ko kangurari, asan rana rin, spaya, around man, ritseta kin, tayo. Oy, bukin second item, mo, sabisiya, rigite, ano, suwerben, kaya tira kin ako nang ano kaya to one item. Hey. Test. Hey. Test. Hey. Hey, testing 1 2 A, mic just A. Didn't come here
Ngaya te kamra pari gibikin na may special item. Detay ayo ito basaro kung detay resang mo mena ko yain ako nara tapon rana re sabes ko kakakakor. Ska para pure be suai roi na tay roi nin na mi classes ba kami na ya ke may ita ko ba sipuni be na tay yara tapos ke sisera re sta dani yain ako ni kege. Para sa mena ko ke kamra pa